Čekaj, pa, šta je hudo? Eno ga glavio ti odgovori. Ajde Armando! Kerim! Ovako! Armando! Kaj si ve sudija? Ajde Armando! Mara, doma! Samo ti sudija. Se slušaš? Ja mu mogu da se... Ovo je jak Ja meni znaš da kad neko... Ua, lama Dani! Koji svate? Gdje je nas ne pobjeda? Nas. Što se da kaže za Gransko? Noga imamo zakon. Neka sme Ajde, Femija! Bravo, Armando! Ajde, Armando! Ajde, ciklica malo tebe! Izbi! Lao! Ajde! Kako da vikam ne kažem? Evo prema drugačije. Kaže da šta je Roma daje da promijeni što? Ajde, Kirim! Evo Kjosku su poljače. Brat Stefan je sudija. Nome go zna ne brani. Znaš Viktor? Profile Infinity Group. Jedinstveni igrač za neku visoke čudine potrebe. Skapa. Venka Patrick, Slovačina Sativa. Samo ti igrač u smeta. To je ti da nećeš. Ajde, Armando! Ajde, Armando! Pa ja sad sam napinao. Treba gospodin s desnih ključ. Da, samo naprijed stoji. Molio se. A čekaj, koji će sve tamo prima preći? Koji nam se kada Dobre. Koliko ekipi? 5 ekipi. Vidi, gledaj go. 2 mjeseca traje u turnir. Ali što zvoni? Opali kažu. Brato, Agiat je igrač. Igrači do Agiat je druga. Igrači do Agiat je Tebar. Ne rekao da kad ne dojad, nego ti vikam tako da se bereš 5-6 ekipi. Ima možda počas na Agiat. Bravo. Armando nešto tropira. Ajde, ura!
Armando! Šta curiš, alo? Third foul in Infinity Group. Se smej, alo! Kada se puka, kad je pivota? Kaj si ti ga šteka, alo? Ale nešto slabo. Da li plati? Imamo u futbolu. Armando, moramo! A posljednji mu da se šiša bez meni, kako misliš ti? Kerim! Armando, koliko je ja 2000 darki će ti dati? Igraj! Uaj, piši! Ua! Oni mu me! Linija! Koliko prođe, čovjek ne prođe. Armando! Armani? Otuk. Pak levo. Andrej Vasiljev kako se provedi. Nema se provedi. Nema pojma. Nema desno. Zašto koristi desno? Znaš? Ne, da pospiraj. Misli da ima televizor u rogu. Golmano ti me straši. Udri go me. Ne na klupa, pa sam mršao svi crni. Ne, ovo je puno. Carlos Vela je to. Odmah što Armando! Bravo, dete. Super! Armando! Ja možda ga Jajcite! Jajcite! Lele, deca nema da Vidite parče! Jajca da! O, sredi me mire. Mogu krži, a jajcite! Čekaj, gome kada. Ajde, velike! Ale, obraćajte, ne može da bude. Deli Armando je napravio. Ajde, Maradona! Maradona! Armando! Mnogo driblaš, brate. Da malo. Skora me! Екипата на Фризерница Попа и победили со 1:0. И него Попа Малиов направи грешка тук е изгуби на средина. Малиов направи грешка на средина. Вие го да седи, види. Ideš ovdje, tvojite mi doda da se pozdravlja. Ajde, Armando! Магија! Evo Armando! Evo, daješ gol tupa, si! Nego vidite me spit. Da. Znaš ti spit?
Izmesti go! Ajde Armando! Izmesti go, evo ga! Bravo Armando! Prvi faul, Frizernica Popaj. To je opasno što ti rekao. Znači, ovo će dobiti jedan germanski. A ga uzim ovo! Da, Denis Amerika. Šut, šut! I roli! Šut! Svega žnavođan je! Buljaš! Nema je pivota! Sudija, na očari! Na očari! Nemoj na formu. Koliko je ti ovo? On treba da gleda. Time out za ekipата на Popaj. Малолетни. Pa, ide budritijale. Samo nisam zagrazi činio. Ja takav nisam. Nema šiša. Ovo ime Berber. Bobi, vezi za Infinity, Bobi!
Jedan šamar stoji za dio. Aj, udri! Kućite ti problem. Kućite ti problem. Не може да те зема. Не може да те зема, знаеш зашо? Зашо што е малце. Што звариш истото бил? Ја и Антон, кој што правиме? Kako vidiš? Исти ко твоја. Не дипломатски. Зборам ја што си кога. Што зборам? Зашо? Абе да гледаме зборам. Ама и што тоа? Сели не znaš koji. Па не ми треба да знам, зашо да знам кој си. Камера ти има. Не мора да знам. 12 дня. Кој си тие? Балкански, тоа нормално, 6 години. Armando Maradona. Трет фаул за екипата Infinity Group. Си разликувате. Може да го кажа. Ой, лажа. Лажа да лажа. Екипата Фризерница Попае зголемува на 2 спрема 0. Ајде, Армандо, засили се. Носил, отиде рано. Носил мандито до турка. Не да работи на дупка дневница, што се смее. Популата на ден. Армандо, не се карайте, ви го Ало, вие бага Сигурно Армандо. Ајде, Армандо! Попа има много лесен пат за да финал. Па Црна река. Ама не ме се враќа. Ништо тапа се.
Ajde, Armando! Dosta ih gleda finata za mjesto. Ajde, Rakime! Vabbè, sto raga prima ajuda. Ajde, Armando! Dobro, dobro! Si igra posljednac vremena od prvog poluvremena. Ajde, Ratko! Ajde, Armando! Vreme to teče. Arno, ti šlo 3 minuti. Što je to prezentacija? Ajde ga, Armando! Si iznervira. Kraj na prvo to poluvreme, Infinity Group Frizenica, koliko je bilo spremljeno?
Дека се пората, нема да да. Ето, говорим се другару и знаете. Аз съм ще отворим. Па седи тука да пиева, не му ти даде. Абе, комно е много. Па поздрави се. Ще ги поздравим покровителите на овогодишния турнир. Община Карпош, Агенция за млади и спорт, ФФМ, Държавна видеолотария, град Скопje, Европски университет, Здравствен дом Скопje, Пелистерка, Авицена, Спортлайф, Тинекс, Алби, Линк Медиа, Тотал ТВ, Хотел Панорама Крушево, Фитнес център Палестра, Мастерсан, Машарел, MG Tattoo, Полто Моторс, Зотебрус, Ванила Фуд, Галери Кафе, Перпето Мобиле и Маркет Балтаза. Да ги поздравим медиумските покровители. Гол МК, екипа МК, Вечер, Ехо, Нетпрес, Канал 77, Антена 5 радио, Сити радио, Метрополис радио, Нова Македония, Скай радио, Офмед и Спортско радио. И сега по-посебен поздрав до Сокличанка Куново. Тогаш им ги договориш нищо. Вземи бе, брат, Сарата. Абе, абе. Дай бе ти по-обяра. Armando! Така не гледам. Ви даваме 3 да идеме, не е проблем. Няма шофора да стек. На първо не. Ajde, Armando! Ajde da objasnim. Eli, bundan o defa
Ne ha fatto bene. Era con mano di affare che mano di solo la vista, ce l'abbiamo. Bravo Armando! Активом копата смърдена, активом! Смърдене! Vidite da vi imam skapani, smrdljivi. Alo be, sudija! Ajde! Za 3 liževe i džikoci da. Iskini go tuka! Ajde, Armando! Ale pobrzo! Hvala imam. Sudija, Karame ja i ti na utakmicu. Jas. Nemoj me na kameru. Sudija Peder, za 3 ti go davam, ste ja za 2 ti go davam. Ajde, Armando! За 1500, много ти са две. А? Я му давам 3. Иначе за 200 давам. Нема да суди. Нема да суди. Много пари му се свърти. Ама нема да суди, ти му се свърти в глава. Не знае колко пари са да. Ти ли ми кажи, Вика? Ne, ovo je već 4. pa 5. Sedam kasno! Znači, ne jebam, dobro je. Ne, vino mi ne. Nemoj me. Ajde, Armando! Armando! Ovdje treba da se sudi korektno. On pa pošta работи. Ne, ovdje da ne sve sudi korektno. Разбираш, он па pošta работи. Pošta. Ajde, Kodrica. Hvala me, majstore. Super. Пуштай судијата, ман да се смееме 2500. Тој ќе биде врвот на TikTok. Ева го Армандо! Ева го Роналдо! Armando, evo je ovdje. Ajde, ajde, ajde! Za 200 dana. Ajde, Kirim, ajde! Pa prve bi go dano 3 pati bi Ajde, stavi! Ajde, Armando! Ajde, Žutka! One pa se da. Ajde, Armando!
Torfal, Frizernica Torfal. Aleksandar! Ja sam ring da si imam, ajde, pobaci mi. Nisi nedobar. Ajde, Armando! Torfal, equipa Infinity Group. Ajde, Armando, sam! Ajde, Armando! Samo malo. Skini go tuka sad. Šutka! Stavi dole! Sredina be. Ajde be! Pazi linija. Ali imaš. Nema go gola! Ajde, Armando! Majice ekipe Frizernica Torfal. Vidi go trenera, prati go trenera. Mourinho. Se voli dečko, to su Portugalovi batki da vleze ja bebe. Nema u ciebe, pa idi sudije, to crvajte mi da gledaš za pravu. Kako ti može dobar? Ne dam. Okej, ja moram publikat normalno, ne sve listo, sve nam je napravila teren da sam da vidiš što mi dobro. Što njima napravila publika? Torfal, Infinity Group.
Vidio ga malo. Treći faul Infinitivu. Bravo Armando! Armando con su panna. Može da ti kaže dečko, bolji si po petak na sud i se gledamo. Nema vrska. Ima na oficijalnim... Ne, na oficijalnim... Što ti je tvoje pravo? Ne, na oficijalnim naprava sve. Njegovo pravo i njegovo pravo. I nema pravo da me suspendira, da ne igram. Ako su navivačci, na oficijalnim naprava može, na oficijalnim može. Ajde. Ti si drugo. Ti si drugo. Neko može naredno. Ti si dobro. Eto manje. Ti pa dojde na adresu, nismo. Neka ne psuje, daj mu žut. Daj mu žut. Nabal, žut treba, nabal sam ne guto tu. Ajde, biciklista malo. Levo. Ajde. Dajmo opak. Ajde, Kerim! Imate vreme, ajde. Što pravi vreme, pane? Екипата на фризерница публика уведала со 30:1. Ajde, alo!
promašio da ubije. Mnogo promašio. Pretjerano ubije 3. Ej, da bežimo nazad, dva drugo sve. За првиот гол, кој ја згреши така. Па бе, стави се да гледам, беше 23 да бе. От тука до онде. И да се раши. Мислите дека може да се раши? Се игра последната минута од натпреварот. От тука бе. Ajde, šut! Gotovo! Ajde, Mondovi, gol dajde. Крај на треварот Инфинити Груп Фрезерица, Попа 1:3. Се гледа утре на полуфиналите на тревари во 12 часа. Tragedija je, tragedija. Tragedija. Tragedija koja ne ostalo. Snimaj majster koja ne ostalo. Sedi